Yeah, hey. As we get. Hey. Oh, sizakit. Yeah. Hayi, wabona ke? Hayi, senikususile dust manje wakwewezile. Yeah, hey, wazi mafukeni. Hayi, sizakit uhambe kahle mpela man, please man. Kodwa hey, wazi wenze kanjani? Ube careful. Ubona ungavuli ifastela walivulela phansi. Ngoba umuntu wahlela imva kwakho. Hey, uzangenela moya ubona moya uthi asuka lapha ku. Hey, wenza yini? Vala leli fastela lakho. Awubona ukuthi wanibulalisana moya. Ha? Awuzwa kahle. Man, oh la, ngabo phaka hambe man. Anfantheza moya waka ile fresh yaka. Oh no. Wemara. Ake niyeke le ndaba yalama flash enikhuluma ngawo. Yabona wena Mfukeni. Into kufanele uyenze nje mawungena lapha eTexini. Okokuqala nje utshela umshani ukuthi angalokothi enze lento okuthiwa i-drink and drive. Okwesibili, angalokothi adumise imoto engazifakile lebhande lakho. Ngoba lokho kodwa lengozi. Ubona bana ukulukile ayikukile. Akere shirwale ori. Ke iske ka bula fenster. Wena wa shore ke mo fitse mogannule aske ba a etsa tsona ba re ke click and live ya go kwa mono a etse bonnete ba hore o tlamele bana ke phela tla le bonta tla le bona he le Kahle. Yeah, hey. Hayi wahamba kanjalo sizakit. Wahamba nendlela emhlophe. Mina naphuka mna hizo. Uhabe sika hokutakile. wena ja thewa ja kwa ha etsa ba fa njalo ibile dinka lutre Yeah, look. Lutwe zentate ni thusisa ka vote ibile vote ka se bitsa ka pitisa he ka mo re pana mang lutre Wena wa futhi sima mokwena. Wamona. bona he vote bona he ntate nna ka vote ya ke vote le hore muso o se tronko ka yona vote yo muso o nke parlamente o burile teng Le nna ke voting. Ibile ke votile makgatlo a mararo ho fe. Ho le monse le bile ke kana le kgetho tsa maspa. hey ona se ai ke bona ko Sena. Chere ke bona ko Mona ba dumedise he. mona motaloka Kuvele ingozi emasikizi ngalentsatha kuwona wendlela ingena edolophini. Kwaze kwenzakala abantu abasibhozo. Kwababini ithoba lalalulethe. Abahlanu basegunjini abantu abagula kakhulu. Kanti umqhubi wenzakele kakhulu. Jwag. Uyabona ke lamagqogqo kweTaxi apotshwa ngamacingo. Urhulumente makenze icebo ngazo. Hey, foni abeva ababantu. Sibathembe njani? Eyona nto ibuhlungu ke sibhatala mihla le elekuba sikhwela kwezi taxi. Kodwa uzilungisa doso uzuyibone loo nto. Hawo, wandeni? Dake ndakwelenye yazo nziyamthatha ngenye imini. Ingancancazela ivili ndiwuqala uba ndinejwaka ndawusuka kuloo mntana ndisizangwangu uyayanza nje nomgada zezi teksi ke makwena Hey, uzolimala wena. ingozi iyodwa le Hey, madoda. Yesengxaki na. Ya. Yababona aba bantu bobabini ngabakwaTawukubonga. Ngoku omnye wabo wenze isicelo sesitende sekonini. Andichani kahle ngophi ke ngonje apha kubo bobabini lo kanye ufuna isistende. hayi try wena yini ungasetshenziswa ukuthi wenze i-good idea yokukawanga uba yenzele ukuthi i-double story le yemkhukhu wabona kutsho ukuthi lo omunye lo udwakile ligobongo ahlale ku-second floors le omunye udakile ligobongo naye ahlale first floors kanjalo nje Ayisuka wena Chirwana. Musukuthetha into ekuphambeneyo man. Wawuke walibona phi ityotyombe wena eline double story lipasile le RDP. Hayi man, uthetha into ekuphambeneyo. Kanti nina uma nenza lento yenu ye-LDP anisebenzisi inamba zamabhasi. Hey, yini kuzole kwasaka ndawo usudakwe yiwa amagobongo lawo njengaba bahlobo bakho.
ntate. Nale ka nthusa ka motho. O tlo ho tida motseng. Hayi, buza le baba le yekepisi. Ntate. Kinbon. Hayi andimazi. Wenze ntoni? Ithini qala? Uyandazi mna ndinguChawa. Moses Chawa as far as I'm concerned. Yava ke? Mamela Moses. Ke tsena la motseba ka phala motseng. Hawu, baba ripoise, anethi wakutshela musikuthi akamuyazi. Awunitshela. Uyenzile ini? Motho ena o tshotse kotsi kwana tseleng. A toka. Jwale he, ne re batla ba habo ba tlo kgona ho mo tshwantsha kwana mo tshale. Umfukeng. Mandonda wakithi. Bamufisile. Kodwa kayikho into esingayenza. Ngoba okwenzekile fana nokudaliwe. Manje ake nisho manje. Ubani ozohamba yomfanisa lapha nemakhazini? Ngisho ngoba phela mina manje ngingedwa emsebenzini. Futhi ke ongaphekwa lokho nje madoda kithi nazi ukuthi mina ngiyinyanga mina. Elami idlozi ngeke livume enhlobo ngiyobuka idumbu lapha. Hayi madoda mna andiqondi ndiyakuphumelela ngoba uBas John naye uyandifuna izindlu zeRDP zixingile ngapha kudilike izindlu zane kule veki phela kufuneka kovuswa zona. Hayi mina mandonda niyayazi ninitshelile udara ukuthi vele mina anithi niyasaba. Futhi nakaphathe kwele ubani umuntu wazanisiza ukuthi mina nimuphakamisa nimubheke emehlweni. Hayi futhi nina niyaziyazela ukuthi Mafukeni vele yena udara vele anidelela usuka udara. Lo muntu ubehlala nathi la endlini. Kuzofanele sizame nokuthi sazise ihlobo zakhe. Izihlobo zakhe ziyafunyanwa phi Magubane? Ziyafunyanwa phi izihlobo zakhe? Uza kuhamba wedwa uyongena ngapha eQwaqwa ufuna iadress zakhe. Unqole iintaba zaseQwaqwa. Uyabafumana apha abantu uthetha ngabo. Awu, try. Kanti ama-relative wakamafukani ahlala ezintabeni kwakho. Manje hayi thina sisebenza imfene musi. Hayi enye into eniphatha kabuhlungu. Kodwa mandonda ubani wazasiklinela lapha. Ubani wazasipekela khona manje. Mafukani mama yo. Bukana ntate. Bukana yi. ID. Baka ID. Gena ntate. Sergeant, ke no mtharo na sabila iphethakile le mabitso mo. Wa pota. Le wena. Ke santse ke le mothabang mofoke wa toka tla nne toka. Ona fa ba. Di protocol Ko sa ha ke ne mo. Baba. Awu bafowethu baselum 8. Yena umfuke ngiphumule ehlushweni umchunu benoncumala. Benomkhulu. Lo mnumzane bemgijimisa njalo umfukeni. Kodwa ke njengamanje uzolala ngokuthula umfukeni. Futhi umoya wakhe njengamanje ususezandleni zika Moses. Chill. Hendlo uphambene. Kabe kutheni ukuze umphefumulo wakamfukeni bese zandleni zami? Ungila kapi mani wena Ndlovu mani? Shawu. Hlala phansi mfowethu. Akasho wena uNdlovu. uNdlovu ukhuluma ngalo Moses wangempela esizwa kuthiwa wayekhona eBhayibhelini. Hayi wena. Qhubeka wena Ndlovu silalela. Komo sengisazoqhubeka kanjani mfowethu ngesaba uthi awusengiphoxile. Zinkosi. Ngeziva ndendonondo ubona nje. Ndinomingi ngokuba ke asimbona lo muntu ufuna kasimdodozele phaya. Chini thiza. Nqonde yazi lonke ixesha ngithi nengqondo. Uzokuthuthuzela abafazi wena akuzange uzothuthuzela thina abantu abalilayo abalahlekelwayo. Nqonde uphambene nawe. Takwameva jawe nkosi yami, takwameva.
ndineculwana apha ndifuna ke simpeleke ngalo umfilo noxa ngekho ke phaya ndinendawo yam ndawo yam ndawo yam ndawo yam ndawo yam yokuthanda ndawo yam ndawo yam ndawo yam ndawo yam ndawo yam yokuthanda Awam, sinkosi zam, inene ndichukumiseke kakhulu. Thixo ndimthandaza yonke, uThixo wamsinyane. Nonke la mazwi maninzi asethuthuzele ke kule ndawo. Esithi masicelele. Amen. ndawo yam ndawo yam ndawo yam ndawo yam. Hey, ngithe anikwazi ukumngcwabela lapha anizwa na? Anizwa Nkomozi, ha? Ukuqala lo mfana bengenayo imvima ukuhlala lapha elum8. Okwesibili bedelela lo mfana. Bedelela kakhulu hayi kancane ntsha. Ha? Nifuna mangabe hlangabezana nenkinga lena esigogweni, ha? Azosipokela lapha hostel. Naphetha, ha? Macingwane. Mfowethu nawo umuntu. Wazi kahle ukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa nangixabene kodwa maye ngasekho kumele wehlele ngezantsi mfowethu. Ibhlungane into ekhulumayo. Esikucelayo kuwe Macingwane kunye nje kuphela. Yimvume negunya nelungelo lokuthi simfihle kahle umuntu wethu. Siyacela. Kulungile. Ngiyavuma. Kodwa ningizwe kahle. Lo mngcwabo wabomfisha bengaka. Angizwe. Nikulo masinyane nithu. Nithanaza nithi amen masinyane nithu. Sezwana. Niyeke lento ukuthi benifakaza amanga umufu belungile, umufu benemali. Nibe intamba luhlaza ma. Macingwane, ayikho lento uyithethayo. Andizange ndive ngomngcwabo we2 minutes apho kuthandaza msinyane kuthule kuthule ingoma amagugu kuthule. Macingwane uyisile lento uyithethayo ngomngcwabo omntu. Hey, elamlithi umngcwabo mawube indaba yalensizwa uyazi ukuthi ishone ngokuzuma lensizwa iyangikoloda nami konje ifihlwani lensizwa indaba zabomfukeni ya kuthiwe kuphunywa ngo12 yes manje mina ngisalinde lo yamfundisi wale lokushi loqashwa ukuthi azongcwaba umfukeni ngoba mfukeni ndini ushona nje awukaze walibhada enkonzweni ngcono umuntu ashesha ekhaya uzilungisa ngoba phela u12 into eyamanje khawula phela nawe ukuphuza kuneni uphuza uyozuwelele ethuneni sekugqitshwa le hey uphuza imali yami nganginakashile Mela, hayi bommeli kae? Ankale thusa. Ke nna Mantu, girlfriend ya Mofokeng. Number 1 girlfriend. In fact, ha o rata kona mpitsa mosadi wa hae wa bona. Jwale Mofokeng ke o sa hlokahetse ene jwale ne ke re mpa re fete ka mona mohlomong le ka re fa tjhelete. Tjhelete ya teng ke kopa cheque ya teng se like cross. Ebe cash check ho funeral scheme. Funeral scheme? Yeah, hostel funeral scheme. Ya bontate Magubane a sebetsang mo. Le ntate Mkhize ona wa Koto. Oh, ntate Magubane. Okay. Ha se funeral scheme mama. Ke tlap account. Mo ntate Magubane e leng e mong wa ba ba signang. Mo tlap accounting eo. Manje dadwethu usho ukuthi uMantu angayithola imali kuyo le club account. Ha ka se khone mme. Ke fela ntate Magubane le ba bang ba babedi ba ba ileng ba signa mo bankeng mo. Ba ba la ntokele go draw mo accounting eo. Jwale re phetsa jwang ka bo dikhabishi mo mqomboti di-beetroot ausi se ke itjho after funeral wa tseba mos after tears. Hey bomme ke tlopolle go le thusa. That's the bank rules. Ke ka mokgwa account e sebetsang ka teng. Le go tshwana gore le tsamaye le ka fela ntate Magubane gobane yena le ba bang ba babedi ba ba ileng ba signa mo ke fela ba bana ntokele mo accounting eo. Ke tshwarelo mme. Tlopolle go le thusa. Hey, Sibab. Ungenza kakubi man. Ndiza kuyithatha apha imali eninzi kangaka. Linyala la nto lelungixelela lona. Sibeko 500 rand. Beko. Unxilile man. Uyageza man. hey letsaw
buka la yazi angiyazi into oyikhalelayo yini ma ngoba le mali leke iphume esikhwameni sakho ma labantu baningi bazoyikoleka le mali ma uzothatha le ncane uyilethe lakini ngoba ngazi ukuthi ukhalelani ngizokunikeza 50-50 yakho kule mali ezoyithola ma. Hey, easy guys. Let's khuluma kancane. Yazi ukuthini? Lo msebenzi is a serious job. Awumchaze. Uyazi ukuthini mfowethu? Uyabona mina lo msebenzi ngikwazi kakhulu. This is a serious job. Ukunqaba. Futhi lo mngcwabo nenhlanhla kakhulu ngoba ngazosibeka. Ungabuza yonke le mngcwabo. Ngabe ngigaxa 1000 rand but la ngenze easy 500 rand. Ungaphakamisa high blood pressure. Kulungile. Xa nisitsho ke hayi kulungile. Makafike nomfundisi wakho phaya endlini sibeko. Sakumnika ideposit simbhadala emva komncwabo. As far as I'm concerned ngiyahamba. Okay. Hey lona. Khane ke ba ke tshwale Mofokeng wa ka. Ke nna ya na le ntokelo ya ho dula mo. Ke be mohlolohadi wa hae. E se lona. Hey wena o tswa kae? E le gore wena o mang? Ke re nna Mofokeng wa ka o na itse gore tlonyela this week beking yona e tsamaya ra bushitong. Le ska kon stress man. Le ska kon kenyetsa double amount of stress man. Ke lo botse mona man. I'm the one that me le go dula le trust lena. Le simo. Hey! O tsamaya la banna. A na kwa ka. Amagugu alelizwe ayosale mathuneni. Amagugu alelizwe ayosale mathuneni. Sendolala indedwa thuneni. Amen. Bazalwane sinibingelele nonke egameni lenkosi yethu. Ubaba uMkhize angazi ukuphumelela ukuthi afike lapha. Ngeke akwazi uqineka kakhulu ngale kamereni ukufa naye ingathi kuyamthatha. Kodwa ke sizawuqhubeka nomsebenzi njengoba siwazi. Lethizwi lenkosi la ku Catherine esahluko sesibili verse 54 of course lithi indoda eze lwe indoda eze bazalwane ngizoliyeka iBhayibheli ngoba lo msebenzi ngiwazi kakhulu kade ngangibangcwaba mina abantu ngiyabona ngangcwaba umhlongo lapho lo wayithwala amalahle Orlando ngangcwaba lapha uma buya khulu lo wayibindwe iqatha lenyama lapha kunomsebenzi halithi la boys lonkosi indoda zelwe iyaqhakaza njengeblom iphinde ishabalale futhi njengoba ibune njengoba amablom ebuna ebusika uma sesiphethelele lenkosi basalane inkosi ayibonge kahle kancane baba umfundisi sicela ukuthi uyeke lamabloom ukhulume ngomfukeni la lo muntu esize naye la umfukeni umfowethu nami bengifisa ukufakaza ngalo mama esihlangene ngaye la bekuwumuntu othanda abantu bonke nami futhi bengimhlonipha bekuthi njalo ekseni mangidlula la kuleli kamelo angithume amagwinya abesengiphe lodwa ayikathelele siko yendoda uthi yazi lo muntu esikhuluma ngaye akuyena umama indoda umfukeni wawenzela wezotshwala wendoda kahle abantu akufanele bacule iculo lokuphekezela umfukeni abantu ade behlala naye nawo amadoda amabili ade ehlala nomfukeni nyanisile mfundisi besawucela nezwi lenkosi ngokukhulu uhlonipha ukuthi kugena imphelezele ngehubo lakho umfukeni Nkosi mfundisi Nkosi bakwethu
leli culo esithi asilicule manje umfukeni belithanda kakhulu bekuthi noma kade sidlala umlabalaba lapha endlini elum8 alicule umfukeni leli culo lihamba kanje ke bakwethu Aofe molena Aofe morena Aofe Ufilu morena Umurena Aofe Sophie awuqala iculo ntombazana sambe songcwaba manje haleluya Suka bemlangela Besuka Ngeka yini famba la wena munna abunjulise ibe wena usebenzile banikhombele ukunangisela abantu bayibashitolo banikhombele mali ukuba mina nendla kanchumo manje balaba kunisalendela because they think ukuthi mina ngirikwerekwere uhleke donke ninwe uhleke donke ninwe uhleke Nangalit. Ale, la lindera. Ale, lindera. Ale. Ale, vamos awushebile batho ba le bangata je ke tlo fumana bokae koleke hayi suka wena mantu usafunana neyimali ubona kunje usungicasula wena sambe ingoba yonke into Charetiao. Ngaka wena ke unesithunywa ambambe chaba hayi enza kunceda mfundisi wena as far as I'm concerned ten lento unxile emingcwabeni yabantu nje zawuthini ngo hayi hlala ngolo hlobo awusiyeyi hayi hayi la atata batho ba mosika go shopa mkhukwana mo tlola tayo wena